Assalomu alaykum, hurmatli Usak News kanalının ko'ruvchilari. Bugun 26-iyul qarata ақша алмаштыруу бағалары менен таанышып өтөбүз. Аны менен сиздер лайк басып коюңуздар. Бир эле лайк, 1 секунд убактыңыз кетет. Жана бизди катталганын унутпаңыз. Анда эмесе көрсөтүп баштайлы. Береги капитал ақша алмаштыруу бағалары $83.5, рубль 1.335. Банк компаниян $81.80, рубль 1.35. Finka Bank $82,5, рубль 1.35. Uzak valyuta ақша алмаштыруу бағалары $83.3, рубль 1.335. Doskredo Bank $82, рубль 1.35. Bakay Bank, Baytshun Bank $82, рубль 1.35. Kırgızstan Bank $80, рубль 1.355. Биздин каналга катталыңыздар. Эң акыркы кабарлардан кабардар болуп туруңуздар. Барыңыздарга ассаламу алейкум.